Kalatipyan! Naimbag nga oras yung amin pabagayam. Hit ita, adto'y timay sapay apakasalitan ang maitampok dito'y programa tayo. Kalatipyan! Sino di kasarsarita mi di waiting sheet, ha? Pilar? Kaano? Kundi damag ka pa ilaan. Anday ko, day tatimadigan ka! Agtong pakaladagos! Lalakim day dyan niya. Sumumbat ka! Ay na, Romeo! Day talaungat mo, ti agado! Maag ka talaga! Natasak pa'y itan timaag, ha? Ha? Ay! Anday ko, Romeo! Ayun na! Unay kamutan! Ay! Unay hindi kasi abiyang ko, aya! Awan pa'y pakaragsakak mat ngay pa ito'y asawak! Sumartin ka, Marta! Kaya't mo tapuurak day takulot abok mo, ha? Anya! Pas gudak tupay day tabok mo! Tapno matunon day tautak mo! Ay, apo, nainayaw, naiti kasi ang biyag ko. Apay nga minatamay sama, agtinta yung asawa ka, po. Sumartin ka man! Hoy! Intun maminsan pa'y ang makita akasaritam day di alalakim. Talaga apuuran ka na si Bibiyag! Ay, na Romeo, aya. Awan lalaki. Awan na talaga. Kasi kailangan matiin ay ayat ko. Till death do us part, Romeo. Nita English pa eh. Mabuisit ako na talaga kan Pilar. You are my sunshine. My only sunshine, Romeo. Naawan ka. Sana naraniag tibiyag ko. Ngamin, I love you very much. Hoy, Kaloy. Intun maminsan abulodam tiragadi. Isublim adagos Nawatam! Kwarmyo. Day talag bulbulot ya muyo. Di kay pa'y makagatang itiragadi yumat. Day talag manglaklakat ya muyo. Pasensyakan pare. Nalipata ka insubli adagos. Saan na bali? Manipo dita. Saan ko nabulbulo din jaragadim? Rumbang lang! Gumatang ka mat ay itiragadim. Asa na day talag bulbulot ya mom. Ha? Stop. Nagalasan ti ugali na. Nagmadipay ti pa nagsasao na. Nagbastos. Mapanlatan na di man nagpakada. Ay na, saan ka nga minon nga agbulbulod kadakwada itinuan niya laditan, lakay. Pakang kang gamla day ta itinasakit asao. Ay, win nga rod bakit? Agpong tutla dagos. Nagbastos pa eh. Kaslak aso a pinanawan na latan idinaala na tiragadi na. Ay, adaw ti masuron kin ni Romeo. Ngamin, nakaungungot ka no. Lastog pa'y. Bastos pa'y. Ako namlan no asino anangato ataw. Ay, tutupakla ko maitayan kat. Naimbaglangan ta nakapagtapulak. Bayam, di mo tutupan ti kasyay. Tama ibabain ka laang. Agpada kayon nga awan panunot na no kasta. Win ang makapasuron. Ay suslakay bayamon. Husto magtikulana. Gumatang kan itiragadem. Tapno saan ka bumulbulod pa'y. Win ang imbaga na ko maitinasaya at awagas. Pagadala mon dayta. Anasay-saya at ngamen no gumatang kan iti kabukbukudam agamit. Tadi ka kat bumulbulod iti kaaruba. Jaske. Nabambannog na tao ang naggapoy ti trabaho ngam awan makan ang masangpatan. Pilar! Ay! Ay, nasimang pat kagaya man lakay. Ay na, oras siya kasangsangpot kumot. Gaputa. Naggapo ka iti ayang tilalakim, ha? Anya! Ayan niya man hindi sasawom. Aya! Impan ko dili na baka kawas da Mrs. Santos. Awan anadanon ko, iso nga inuray ko langan tap na maalak tinorno atangdan ko. Oh, nawata mon. Kasano? Mabisbisin akon ngam awan matmakan. Nagluto ka kumaasak bay arimwar ka. Ay, natya mo karugkat mabiitak laang. Ngam inuray ko pa'y ngamin ni Mrs. Santos. Ala, agluto ka nga rudan. Darasam. Ay, imbis ko mga mina nagluto kan. Saan taditamot ngiwat mo ti agado. Ay, makaumata ugalim.
Anay ko! Dayta ang kabil na ti amam! Nagalisto ka mang kabil kanya kinton kan sinaan kan! Sige! Ang sinatan! Tagdin na kayo iti lalakim! Buisit ka kiti! Ha? Wen! Agdan na kami ni ti lalakik! Amam ka dito ugali ti lalakik, ha? Ibagakin ka! Jay lalakik, kat managdungo! Saan ama nagpupungtot? Saan nakaskin ka nga o lakat pasit agunguhit kan? Iya. Iso na makmatan! Pumanaw kami ka dagiti ubeng! Panawan dagan! Sige! Agluto ko yung tikanam! Tapumanaw kami di tamit laan! Una manang, pinanawan min nakasano kat... Nakauy-uyong mat! Agpong tutla dagos, ipilit na nga dalalakik! Ay, iparikot. Sulbaran ko maitinasayaat. Nadadiyo nagkinaawatan. Ay kat agsarita kayo anabanayad. Tapno saan amarubruban tipong titong galmaysa. Nanang... Bala, dito'y kayo payla ang balay nga agnaad. Ngam ti kayat kaw. Amirisa mat no anya ti pagkurkurangam ken pagbidbiddutam iti asawam. Tama day no agtungpal iti panagsina ti estado yaw. Kaasay dagiti anak yaw. Ti kidiaramiden yaw. Panudutan nyo anainbag ti makapasaya at iti pamilya yaw. Tapno naragsak kayaw. Hoy! Lakay Dante! Rumwar ka dita balay mo tag sinubok ta! Lakay Dante! Apay! Handa ka kanya likod ti balay me. Apay aya. Anya ti kayat mo asawan iti naramid mo, ha? Ang mga no kayat mo ngagpinadas talangen. Tamakita man ita tinalaing? Ne, aguray ka man. Anya ka din ti sasawam. Ibagam nga umuna kanyak sakbay nga agpungtot ka. Tikalding mo! Imbulos mo! Iswaday jay! Napanainarab dagiti natengko iti likudan ti balay me! Bayadam dagiti natengko na dadaula. Tanusan? Tagbatak jakalding mo! Ne, aguray ka, di ka agpungtot akasta. San ang maaladay tayo ti panagpungtot adagos? Tanya ti kayat mo nga ramidag ha? Agkatawak? Itigas deng naramid ti kalding mo, ha? Amom, saan ko nga imbulos ti kalding ko? Day apokok tinapan nagipastor. Nalabit, nalukay tinamayan na anang igalot. Iso aday jay, nakabulos. Basta bayadam tinatengkuan na dadaal. Nagrigat ka kiti nakasasao aya. Sige, bayadak nga rodan. Tapno awanan ti parikot. Manungay nga ro ti bayad ko. Bayadam iti 1,000. Anya, ay nagdakilan nga. No di mo bayadan iti 1,000. Talaga tagbatak jakalding mo. Wanan. Agbayadak. Tapno awanan ti ado aparikot. Anya Pilar, talon abulan nyo dito'y balay. Awan ka di pa iti plano nga agsubli iti asawam. Kayat kung ngagnad kami dito kadagiti ubing. Ngam ti agawid kami di balay. Asaan kami mo't naragsak ka po iti ugali ti asawak nanang. Diyak kay takabalay ti naglakang agpungtot. Yala, bayam ta inakman kasarita. Inakman kumustaan di asawa. Nakatugaw ka mo't titi parangan niyo baraw. Nakatapaya ka pa'y. Anya ti pampanunutan. Kwa, nanang. Pampanunutan ti pamilyam. Nanang. Kailiw ko idan. Ay nasayaat man. Ngam kayat ka kasarita, iso nga inmayak. Kayat ka nga ibagakin ka, anaragragsak kuma ti pamilyayaw, no naurnos kayaw nga agasawa. Nanang. Saad amaika ti di pagkinaawatan ti agasawa, takas tala ti biyag. Ngam kuma, no naskan, nga ornosan niyo ti parikot siyo, iti nasaya at awagas, ay kat ornosan niyo asaan kat aday talagong ongat kayo latan. Nanang. Wan,
Jak mat ibagbaga, anasaya at launay ti ugali ni Pilar nga anak ko. Tatunggal tao, at dalat na pagbindutan na. Nyamti ko nak, baliwan nyo ati ugali yaw. Kaskan ka, naglaka ka nga agpungtaw. Awan lakit basit agong ungat kan. Bugbog kawa mo ti pamilyam, wano ti karubam. Ay, maditi kasta. Agbalbaliw kan baraw, tapno agsublikan ka ti pamilyam. Ala, iti matantawan ni Uncle Romeo tinagturungan ti bato ngayong barsak ko. Sana jay bunga ti abukado tinatamaan. Hoy, Boyet! Anya tinaramid mo, ha? Iko tatang. Jay matawad Uncle Romeo tinatamaak. Sana jay bunga ti abukado abarbarsakak. Ay, unay kan. Si kakadi tinagbarsak iti sarming, boyat. Ay, Sorry Uncle. Sorry. Jay matantawa yung tinapuntaan. Imbis ko ma jay bunga ti abukado. Kaya't ko nga minaramanan jay abukado. Anya? Unay kan nga ubing. ha? Ay, imisem ka mat, Romeo. Di kag pungtot? Ay napari kaloy. Ubing da ita. Boyet. Inton maminsan. Agusar kalaingan iti sokdal. Weno saan? Umay ka kanyak. Tasyak ti manguli iti abukado. Tay purusan ka. Basta di ka nagbatbato. Kita mo, nabuungan ti sarming titawa mi. Pasensya kan, pare Romeo. Sana balit sukatak day ta sarming anabuong. Saanan. At damat iduldulin ko sarming titawa dita. Bayamon. Boyet. Nangagmumat ti kuna ni Uncle mo, Romeo. Saan ka nagbatbato? Tani, makatama ka iti sarming. O kita, nabuungan ti tawad Uwan tatang. Pare Romeo, pasensya ka na. Hangam siya kung timang tarimaan iti tawam. Kababain matkan ka. Uwan man langan. Agpilit ka mat disikan. Wen bakit? Mas daawak ka talaga. No dalabasit asaan na akayat. Agungitin adagos. Ang amom, iti daydi agundaway. Saan mat anagungat ni pare Romeo? Nakamiris nga tan asaan anasaya at tikas jay nga ugali na. Iso asya kung timang isimpa iti nabuong ti anak ta atawa da. Kababain matkan ko ana. Rumbeng laeng asika ti mangisimpa, lakay. Ay, nukas di ko maakanayon ni pare Romeo, o di mayat ko ma. Ado ti magayim na. Awan ti mayat makigayim ken kuana. Taday talamang bugbugkaw itipada na atao ti angmuna. Sapay ko mga rod, bakit? Tapod no ang nagbalbaliwan ni pare Romeo. Adday ta pare Romeo. Nalpasen. Natarimaan kon ti tawayo. Agyaman na ka. Ngam di ka pa agawid, pari kaloy. Ha? Agsangot naman nga agmerienda. Anya? Pag meriendaan ka mat. Tapno at damat gunggo naman ang tarimaan iti tawa mi. Ay kat una pare Romeo. Kat pagyamanak launay dayta. O sige, mapantay di paraangan. Tagsangot ang agmerienda ijay. Wow! Naimas ti panang timplam iti Diyos pare. Sakit, abdapay ice na. Wen pare. Kasta ti kanayon idi atimplahan ni bakit ko. Sumit lagayam Ay wen gayam. Kumustadan ngay? Apay, saan dan nga agsubli dito'y balayo? Ay, di na siguro kayaten. Nauman iti ugalik. Tapod numot ngamin. Nagalas ti ugalik. Naglakat na agpungpungtot. Idi dayta. Hanggang nagbalbaliw ka matan, sana ya. Siyak ti makapanaknag iti dayta, pare. Ha? Di tay itulok ngagbalin tayo amaag, pare. Tatay ko nada nga rudan. Ti tao, analakang agpungtot, ipakpakita na laeng ti kinamaag na. Oh, pudno, saan ka di? Iso asaan tayo nga itulok ti kasta, pare? Saan tayo nga itulok akasta tayo? No di kat,
ipakita tayo nga da panunot tayo. Nga damat nakam tayo. Wen pare kaloy. Bawatak. Katagyaman iti palagip mo. Ay na, agyaman na, Romeo. Kunaklanusan kan nga agbaliw. Ay na, nakaragragsak kita. Sapay lang kumatag na nayon ng aragsak da itoy. Sorry bakit? Gaputan nagbalbaliw kan. Ad dapat ti panagayat ko kan, honey. Ha? Honey? Wan, honey. Honey ko nakitan kan ka. Agyaman na ka, ta nagbalbaliw kan, honey. I love you very much. Ha? Makapailag kami. Kasta Kasta ti kayat ko makita iti rupam. Tinaragsak ka rupa, kan nagkatkatawa. Wen, honey. Agyaman ak unay, ha? Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasaw akunana. Ti tao analakangag pungtot, ipakita na lang ti kinamaag na. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti Biag! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Iti direksyon Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Kastala ti Biag! Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.